Artuya into deltura HPC lunglei ma alagna poultry farming for egg production noya kumsang isom pakwasang ni somni chungin cheng noi zani pariat point pathum pasari central to ania summan tamna ber archole nan cheng noi za som chuang mani in kumsang ni somni pakhata tanga archosiam chuak tura malakna mini poultry feed plant ta voin thlengin archosiam chua alani lo Artuya into deltura HPC lunglei ma alagna poultry farming for egg production noya kumsang ni som pakwa atanga kumsang ni somni pani chungin phase 1 phase 2 le phase 3 de kalpui to ania cheng noi zani pariat point pathum pasari central to ani summan tamna ber archole na atan cheng noi za som sing ni sangli zani somli le panga central to ania kumsang ni somni pakhat sang ni somni pani chunga archomana central za tero project kallai ni awangin shiat thei ani lo thu RTI zona changin ansoi Lunglei District High Powered Committee Office in Zone JB RTI Zona Chandanin kumsang ni som pakwa sang ni somni khan Artuya into deltura malagna poultry farming for egg noya HPC chuan cheng noi somriat pathum point pathum pasari amanga arvultu tur poultry society panga atagin mi somni cheu anwai in mi za thlang chuakin arno te leinan cheng noi nga amangrala arno te pakhat chu cheng somnga zela lein summan tamna ber archuleinan cheng noi somni panga singa sang khatle zathum asengral kumsang ni somni pakhat khan cheng noi somkwa sengin Artuya into deltura malakna poultry farming for egg production phase 2 kalpuile ania arvultu turte chu poultry society shwai tu te in beronin anthan chwani in lunglei vengle khoshang shanga arvul lamatui mi te thlan ani thu RTI chhanai natar langa mi za somli thlan chwa ani ti chhana in atarlan lain adong tu te ming an thil tela chuan mi za som thum paruk te ming chau tarlan ani thung poultry farming for egg production phase 2 noya hian arlo te lei nan cheng noi ni sing riat sang thum le zanga central ni in arno te pakhat cheng somli panga alei ania sum sen tamna ber archomana cheng noi somruk pali sing sari sang ni zakwa somli le panga central ani kumsang ni somni pakhat sang ni somni pani khan cheng noi somthum panga sengin poultry farming for egg production phase 2 kalpui le ania project kallai me kani awangin sum mandan chip chiar chu anla tarlan theilo thu HPC office chuan RTI zona in ansoi artui ba ka hian lunglei bi puin archo thar le mantom zo ka an le the nan HPC chuan ma alaboka atir lama chuan HPC industry department le veti department te thok howin ma an la ti tarlan ania ahmun tur po puya ruwa mani in rem chan jok na awangin Mizoram Polytechnic lungleya sun le ania heng department en kol na hnuaya hian archo siam chhuat na kalpuya ni a engemaza siam chhuak mani in mi puine na mantom zo ka shal ani thu RTI zona changin an suya hedila hian heng department en kol na hnuaya hian archo siam chhuwa project hi kalpui reng thei ani lawa wangin mimal kuta hlan chhon dan ruwa manasiam ani nuwa kumsang ni somni panni khan construction of mini poultry feed plant at electric veng ti mingpu in pu aram ding liana electric veng lunglei hena project chu hlan chhon ania voin thlengin archo siam chhuwa alani lo ti HPC office in RTI zona an chana tarlan ani bok mini poultry feed plant project ta hian building saknan hlofaman rangwa thingzai cement balu artworks electric supply SEC block le RCC step pa cheng noi som central ni in building sakna chu mimal le a project keng tu puaram ding liana kuta da ania khol chi shang grinder pahni cheng noi khatman mixer twal chung siam pahni cheng sing riat man bugna pakhat cheng sing khat sanga man hammer elevator le mixer pakhat cheng noi thum le sing riat man te da ania khol omjong song hi awa in cheng noi nga sing sari le sanga mani in HPC kal tlang vekale ani hetihan HPC office in Artuya into deltura arvula kalpui meka fan man chhuana kim chang zo na a chan thei china kumsang ni som pakwa sang hi somni
poisa kum le kumsang ni som ni sang ni som ni pakhat poisa kum chungin ar no te leina ar choleina le ar chosiam chuana hmun din na atana HPC fund aman chua to zong zong chu cheng Bible chekhat noi som thum pathum sing riat sang ni le zariat panga ani a kumsang ni som ni pakhat sang ni som ni panhi ni kum chungin ar tu in to del tura palakna HPC fund cheng noi som thum panga ruwa manchu tuna manna kim chang soilan thei ani lawa wangin hemia chang hian fan cheng engzat nge arno tele ar choleina atan man ani ti sha thei alani lo thung ani arno tele ar choleina ba ka ar vul kai thoya hian poisa man na het engemaza ala ombokani